Uthunyiwe hayi noma sintshele ngathi wathunywa kanjalo ngoba nezimanga eningazenza kofaka yonke le nto kwazi ukubona umuntu kaNkulunkulu noKristu wenze izimanga eziningi uJesu phakathi kwamaJuda wazenza kwavusi abafileyo olazaro bakhipha umathunyavu baphila wathandazela abantu abaningi baphila wasekuqala umona lo ngiqale ngawo ngathi ninomona abantu ikakhulu abantu bamnyama baba nomona ukuyinto nalo futhi uvele ezulwini ubani nalo ngwanozalwa yini uma ngiyakwazi ya kanti ababonanga uma yemelayini wakho Kristu wayevele ezulwini kuNkulunkulu bathe besuka-ke abapristi abakhulu nabafarisi awusesingabethu ngathi zimbongolo basukela ingane no-33 years ngomhla ka-3 ku-April eminyakeni emashumi amathathu nje zelwe lo muntu bamsukela ngepikili inkonko bantu abantu emhlabeni badinga ukuthi kwenze izinto ezinhle ngisho njalo kini ngathi ukwenza izinto ezinhle abantu baye baqwaye bese bekuthuka ngayo yonke inhlamba inhlamba ingaboni idumaza ukudla kwethu kuza kuqela inhlamba ngasingasethuka ngalesiyo jabulani nithokoze nibusisiwe nxa benithuka verse 11 kuMateyu 5:10 nibusisiwe xa benithuka banihluphe baniqambele okubi konke ngani baniqambele konke okubi ngezwi le esishumayezayo baniphethe nina oqotshoni kulandela umuntu onesisalamuzi unomhungu baphetha kodwa kuthiwa jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini babesisho kanjalo nabaprofethi ngaphambili kwenu yabe babulawa abaningi nangoKristu bambulala noShebe cishe bambulala esihambelana emahlathini bamja kwasiza ukuthi bakhona belungu kulelizwe babemthathile wanweni eGrantville wafika khona bathi namhla kunamuthi uzobona kahle ukulungiswa waqhamuka umfazi okhulupheleyo wathi muleleni nisalonikhuluma yini wamtihlabe kancane babesikokhulu wamtihlabe kancane wathula amadoda athi muleli wathi ngeke mina wathi ngeke ningibulale phakathi kwabo eseyedwa uthi umfundisi wami sehambile uzalaliyanehambile uthi indodana eyayiseleyo wajabalala wayigcina ngalolo langa azange aphinda ayibone yaphoza ukuthi sekuyafika bazombulala sebembulala nje bathi nkosikazi hayi ngalolu khuluma bulala loku ya hayi wayelwela thina akhaleli ibandla bahambe ilale nje nasemahlathini wasuka-ke wezwa lapha eMatiwa eMatiwa kukhona la ngikhomba khona mawuwela ukuthi ehlanesigodi lapha phasizodabu kuseMatini kwakukhona inkosikazi khona unobelungu wakwaegane kwaNdlovu unobelungu uMakhumana leyo nkosikazi yenza ukuthi awu kwenzekani kwashanga ngizwani namhlanje ngakusasa uzeni mama ishinganjani ngizokuthiwa khona uzofika ufike wadlula umkosi wakashangazi amele mama kwathi umsakho labantu abantu thulani wagijima umkhohlisa umzinyati wakhulukela kwashangazi lapha endleleni ngasehla kwakamisine wafika obona ingane kwayo ayithi ngobi wazithi ngobile into yasezulwini seyithulile imhlaba yes wathi khala umfazi wangoMakhumalo oyabazi uMakhumalo
mama khala wakhalazela wathi uma igaba hayi washesha wacela ukushesha Inshallah. Ese papatise unobe wathi ngiyabona yini wathi ukuthi singihambe ngingangamo papatise manje ufokasi manje so awusiliyashonela ulungi wakayisilatela kwaba papatise kwathi kusangamsosa wafika mthunyewa wathi ya tana mthunye kini umthe yeah kahle batabami akana shukela akana nkamana kodwa enzelani nalipositi balezelithi lapho waseshasambe nomntana ukuthi anenze uthunyiwe unkebheni kuthiwa ukuthi uhambe uzobhidiza ibandla lasemelika la hamba-ke wathi asakulungile mntana asambe bakhuphuka lapha kwinyeni ibelethe na bakhuphuka kho nampaya kwayodlula kwa MK Governor sokwa MK izelekhile MK1 Governor wakhe Zuluka Mkhawela bakhuphuka Mkhawela lapha kwa MK Governor anaziluthe umkhawe wayethi imvulumi ngekakhwele lapha phezulu kule yantaba lapha inkosi ilime khona umoya akhwele habe afika athi bathu yayazi lo ndaba namonye makhethe bakombo bafuna imvumo abesekhika kuletha utshwala ngale ngezansi ngale bungasondeli kuye kulapha ezansi kude abesethi induna ithathe ngakuyo ilethe uleke induna lekilo abeyileli futhi abeyileli athi-ke batshela namakhosikazi abeletha utshwala aphuthume ekhaya akho linje lothi lisho lilanga kube kuthi imbuzi laba sele nemvula manje siphethe ilezilwane ya ngesimvula lesicabana sodwa siyabanga asazi nokusibangane sengekho isigodi siba lesigodi induna abantu bayo bacabana kodwa wenduna kwenze njani angazi bona bekwazana ya dimoni elifikileyo lafike kuphakameni laqala khona babangishemba babo ushembe into yokubangwa uwe ubanga ushembe uyamazi ngambongo bokwazana bathulana bablalunduli bakhila yonke imikhuba engithe namhlanje ngale mikhuba esiyigilileyo sithela inkosi ngegazi kwasengena nangamafasitela endlini yakhe lapha elele khona sekuyangizona ukuthi okubulalwa nokulu baphihlizana ngathi ngifika mina ngo-11 lalobusuku ngafika sekuthe damu kancane sebelimela abantu beshayana bebangishene into abangayazi
ningambangi uManazareth uShele lani yinye into engiyalo kuyenza ngithandeni Shele thandelani ngomthandelani Shele ha yey ukhona umuntu ofana naye osindisa abantu uShembu uhambe njengoba sila nje ubhizi kabi uhambe sindisa abantu nathi yokwasila uyasijovesela usindisa abantu emabhasini usindisa abantu emalori usindisa abantu kuzo zonke izinkalo lapha belimala khona bathi Shembu shino ngamele what ingane zasezingane moto yakhuluma isondele ngaphambili isho njalo yawe moto menze njalo umyama manje ethi gumbuqumbo finish abantu kosaze phakathi emotweni yathi Shembe yazazi yathi ngathi Shembe wayithatha lo wayithatha imoto wayiphele kuduzela ngalithe ukuthi kwakuyisiwa ngani iphumiso lesizophose wathi ukheshembe ngathi ayiba ngokuhamba nabo bonke abantu babo yonke indawo la nikho ukhona noShele ngiyajabula manje phuma kanjani ngiyajabula umusebenzi solo masiwenzi solo ukhona noma kekho ukhona yeka nizona ngoba kanti lo muntu ukhona nathi unathi sonke isikhathi nami ngibhazophila ngibona mina ya ngithi ngiyawa uyabamba kahle wena pha angisekele now nonke useceleni kwenu la ngathi angema njalo uShemba anisekele njalo sengiyayeka manje kodwa akupheli lokukhuluma kahle bayazi laba kade bekhuluma kulokhu kukhuluma nje nako ukuthi nako kunye ubusha uyabona kuma isuka la seqoshwe iphoyisa lathi maboshona ngale kwamkatsheni lapho wasekhipha ngamali ayithathe futhi sekhipha uThubo lephoyisa wena limqoshile uthi thatha mntana uhamba uthengela endleleni udle ya namba abantu babemdumele lapha emazimtoti ngezinduku nemikhondo bembulala igengele legengele nesiboshayiyalo legenge yabaphihliza abantu kusasa sekuyicala enkulu bebophile kuyiphi amanarete eyiphile elani wabuka ubaba ophendukele emanyazethe nahamba nawo esiphingo lapha seboshiwe wazala bulela abantu nilimaza abantu bangaka wafika yena ojike lokuba amanyazethe awu abantu abangubenzenje ukuthule nje ingozi emakhaya sebeboshiwe kuthule ingozi emakhaya labo wona nilimaza abantwana wasekhipha imali gijima thengani izinkwa wanika lezi yigebengu bezimshaya ngasithatha abantu abakhe bonke abantu wena ungabalala asihlabeleleni ngoba usengizoze ngilande kakhulu yilezi ingane-ke zikanobelungu uLezi u-Ana uNomathalenda nokuMfanyana okungikanyisa lezi ngane zamasima zasizimlandela-ke yonke inkoshane zamlandela zihambe zithi Nkosi sikeleni ubaba noma